اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم Dimana Rasulullah tentang
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh teladan kita semuanya. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Perangkat Desa atau Manajer, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah berhadir meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga kita berkumpul meluangkan waktu ini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumul qiyamah. Apa kabar santriwan santriwati Raudatul Quran? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kami membuat acara ini? Milad ataupun memperingati hari lahirnya lembaga tahfiz yang kita bentuk setahun yang lalu, 30 April 2017. Sekarang 1 Mei memang, sebenarnya kemarin acaranya, 30 April 2018. Kenapa kami buat acara ini? Nah, kami tahu Ustaz kan boleh kasih tahu. Ini sengaja kita buat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sengaja kita buat. Salah satu tujuannya adalah untuk supaya lembaga yang sudah kita bentuk ini eksis, tetap ada eksistensinya, itu keberadaannya itu bisa berkelanjutan. Jadi kalau ada yang pertama berarti ada yang kedua, nanti ada milad yang ketiga, keempat dan seterusnya. Itu harapan kami. Dan pada hari ini juga sekalian kita mentasyakurkan, tasyakuran syukuran, artinya sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah. Ya, hari ini dari 40 lebih santriwan santriwati kita, ada 7 orang yang kita tasyakurkan. Kenapa 7 orang? Kenapa tidak semuanya? Karena baru 7 orang ini yang selesai menentukan hafalan 30 juz. Atau yang dapat kita pahami. Tapi anak-anak di sana dipakai Allah pulang kepada Allah, karena mereka sudah ada bekal sampai dengan 15. Itu umurnya baru 8, 9, 10 tahun. Ini berapa umurnya? Ilham? Berapa? 13. Tahun depan dah 14 kan? Baru 1 juz hafal Al-Quran. Karena beda kita menghafal Al-Quran dengan kita membaca. Itu pahalanya lebih besar orang yang menghafal Al-Quran. Lebih besar pahalanya orang yang menghafal Al-Quran. Kalau untuk kita ada Islam.
وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك تبارك وتعالى في صحابه رسول الله. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من الساقط والنار. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند
الإسلام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخشوعنا وتقبل تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. إننا وحدنا مغفورا للحاسدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي الآخرة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا ونورا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bagi Lul pribadi sangat senang karena ni Lul wabah dari sudah dan ini wabah sama dengan ada program dan ada lain berbeda yang dalam rangka katun aku mau Faizatul Quran agak lumayan lah, jadi lagi hafal kabar dunia itu jadi sudah di start yang penting supaya ke depan ini tak maju dah, lebih maju lah daripadanya. Dan saran Lul tadi katanya contoh orang lagi contoh itu tadi lebih daripadanya lah. Dan saran